Regular show waseKasi. Yes, shorty. Uyichela kanjani inkomo ngesasha emhlanje? As goes time izinto ziyajintsha phela. Akho ni wrong ukuchela inkomo ngesasha. Yemani into sika imithi le fondini not inkomo uphambene. Yeah, Yona futhi kodini wena don't you me talk while I'm speaking wena. Jiyisakhe kamakulu yakho le. Yefutheki into nihlala ngemali nina nisithengela lento icoke ezithu. Ingxaki besibona ihands. Yemani ihands ezithenga kodini wena utsho ngamehlo ngathi ibhanzi. Hambo nje bakuyoko sasa. Sufuna likhumbuze ngoyihlo kodini utsho ngotato liyode. Yafutheki phela utsho nge5 kg yogunqa senhloko. Wena kodini phezulu lomncinci niza kunyathela kodini ndingihlumela umxenge masumqhela kodini. Lilifa likatatami likodini hlumela. Yefutheki. Kodwa emali wena ndithuma itayizo nondiphathela amaplanga kodini. Enokuteni nezi-scratch marks le moto Veli inhloko iyaphupha umala ngogunqu nezithuko kawukhawuleza uzapha manje. Ayibona yenza into wesenzi. Khanibaleke niyobuza Yo, alakapipi. Uyastoki bensangqola sothi man pound bize lando. Hlala phansi. Ben akangombona ba uzimkhitha wami ndimbeke. It's been 2 years okunibuza into enye stoki nanku lapha enhloko uzimkhitha. But for serious Ben ikhona into elifuna ukuxela yona. Khathi ngigese utata kuJacob